There's always the resource is never big enough. Ka whai ratonga hauora ētahi, ka raru tonu ētahi atu. Moene me Pākehā ana ki te Māori, he māui te māui, ngari ko ngā mea kei roto. Ka kōrero nei tātou mo te wairu o te tangata, te mauri o te tangata, me āta chichiro ki ērā katoa. E ai kia henare Edwards o Te Rūnanga o Māta Waka, kei te tihi o ngā whakaaro te whai pūtea mo te hauora hinengaro Māori. Hakoa ka haere tonu te mahi mo tēnei ratonga, kaore e tahi whānau e ahai ana i te tiaki hauora. E tahi, kare whai waka ki te haere ki ngā hohipere ērā wāhi. Rakau rātou e tino mōheno me haere ki hia. For some people the barriers are literally having the knowledge of these things that exist. Nō tēnei marama i tūwhera te puna pūtea tautoko e 1 miriona tāra te nui a Te Tauraki, arā ko te kawe o raka. He puna ka whi ngā whānau kua pāngia e ngā ārai ki te whai oranga. E ai ki te kai hautū tuarua a Kenneth Peterson, mā te rangahau, kua hanga rātou i ngā aronga e toru. That being maternal health for pre, post, whatever that looks like, rangatahi mental health, and removing access to barriers in and around hauora. Ko tā te rangahau a Te Tauraki no te rātau, e toru te kaupai hēneti o ngā wahine Māori ki Te Waipounamu, kua pāngia e te mate pāpouri. Nā kua rua te kaupai hēneti mō ngā tāne. Kua mahia hūhana kāta me ngā whānau Māori ki te hapuri mō ngā tau neke atu i te whātekau. E ai ki aia, he mea nui te pūnaha tautoko. If we valued parents as a role to educate, to nurture and care for tamariki, if we respected that and gave them support and financial support like other countries do, pay parents to be parents, then we would have less barriers. We're looking for bold initiatives that create change, that create some form of impact, that reduce barriers. So we're looking for those ready-to-go initiatives that are 100k plus. If you have $1 million project, let's hear about it. We want to know about it. Ka tūwhera te puna pūtea a te kawe oraka tai atu ki te tekau mātoru o Pepuere. Ko te mea nui, ko te mana taurite o te whai wāhi ki ngā ratonga hauora. Ora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.